yaradukoreye kugira ngo atubwire update kandi tunaganira ibyo hirya no hino mu karere k'iwacu. Update nta yindi murabizi ko hariya muri kariya karere k'imisozi miremire ko leta ya Congo ndetse na leta y'Abarundi ya CNDD-FDD biyemeje kuhabuza amahoro ndetse umunsi haraye nta gitero cyangwa se hiriwe nta gitero bo baba bumva ari igihombo kuri bo. Rero nk'uko bisanzwe muri iyi minsi guhera mu kwezi kwa mbere kugeza muri aha ngaha tugeze nta munsi barasiba igitero mu karere ka Minembwe. Nk'uko bisanzwe rero nk'uko basanzwe babikora baje gutera baturutse mu marembo atandukanye ariko basubizwayo nabi ndetse n'ikibirogo cyinshi cyane. Rero murakoze ndabona ba Augustin bari hano bazamura abantu wenda reka nkubaza akabazo mbere y'uko abandi bazamuka. Muri iki cyumweru ngira ngo nibwo kajugujugu cyangwa se indege ya helicopter z'abarundi zasehaga imirambo zikura kuri Pwezero. Aba bantu impfu zabo ntaco zibabwiye. Ngira ngo indege zitatu ziriwe ziseha imirambo zikura Pwezero zerekeza Bujumbura. Twari tuzi ko babonye isomo ariko bongeye kongera gukungura. Reka mzite yuko ari ugukungura kubera uburyo intare n'amadubu babasubijeyo n'ico babone hariya byari ibintu biteye ubwoba. Nta somo bahakuye Byondo. Urakoze cyane Genzo. Mu by'ukuri aba baturanyi b'igihugu cy'u Burundi isomo ryo baribonye kuva kera, batangiye babona amasomo guhera bakiri muri Nord Kivu, muri iriya misozi ya za Rumangabo, muri iriya misozi ya za Winturo bamaze kuhatwika, ariko mu by'ukuri uburyo ki bahavuye ababo bahasigaye ni benshi cyane. Si aho ngaho gusa, kugeza bageze za Minova bagiye babona amasomo menshi cyane, ariko twa kundi twakomeje tuvuga ngo ni wa mugambi mubisha ntibakomeza gucika intege. Gusa byo intare n'amadubu ziraryamye zirabategereje, bajya bakora akazi kabo nk'uko bisanzwe nk'uko bakiyemeje, ariko abarundi ndagira ngo bari ku iherezo ryo bari gufata amasomo ya nyuma nubwo badashaka kumva, ariko amasomo yo barayafata buri munsi Genzo. Arakoze cyane Byondo. Reka ndi kubona Humure hano hasi n'umwe mu banyamakuru ndabizi ko neza byanga byakunda yabikurikiye. Humure nuza kubona uburyo uze kutuzamuka twongere turebere hamwe umugambi wa Bujumbura wa Neva kurimbura abanyamurenge, ibitero ari kugaba hariya. Amakuru mfite nuko badashobora kwadivasinga, bari gukoresha gusa atirari niyo bari gukoresha ni terume bakoresha mu gisirikare. Bari gusheringa ariko ntibashobora kwegeraho intare n'amadubu ziri. Ese byo wenda ni wowe ngifite hano hejuru kuba urugamba rwo hasi rwarabananiye, ibitero by'indege baragerageje navyo biranze. Mwabonye icyo babonye ejo bundi hari umunyamakuru wo mu YouTube wansekeje arambwira ngo hari iwacu haranyerera ngo ikintu bahakuye ngo bahakuye umwango bakoresha iterume ngo umwango bikoreye abarundi ntibasa kuwutura bizoro. So hari ikibazo abantu bari kwibaza kijanye n'umugambi wa Neva. Atekereza yuko ibitera hirahira bya buri munsi iby'indege nayo bivuze ko byamunaniye, hasi naho ni ikintu naco kidashoboka bitewe n'uburyo amadubu n'intare bihagaze. Utekereza yuko nyuma yo gutsindwa hasi ibitero by'indege navyo zarafeilinze, icyo ashaka cyane ko ari gutsindwa yaba ari hasi no hejuru, reka mbyite gutyo. Utekereza ko uru rugamba
Neva Zarutsinda na Chirombo. Renzo uranyumva? Ndakumva cyane. Mu by'ukuri Neva uru rugamba ntabwo azarutsinda, wananiye urugamba rwo hasi kandi turabizi ko yari afite ingabo nyinshi cyane zidahwanye n'abana b'abanyamurenge b'abatabazi bari hariya, yari afite ingabo nk'igihugu yateguye ariko muri iyi myaka, reka mvuge muri iyi myaka 8, amaze gutakaza ingabo nyinshi cyane ku rwego ruri hejuru, ikindi amaze gutakaza ibikoresho byinshi cyane ku rwego ruri hejuru, naho turiho turabona urugamba ruri kwerekera n'ubushobozi turiho turabonana, ubukaka n'ubushongore turiho turabonana abatabazi ari bo AFC, Amadubu n'Intare, mu by'ukuri bitwereka neza ko mu mboni yanjye njye mbona ko ruriya rugamba Neva nta bushobozi agifite, gusa usibye ko atari anafite n'icyo arwanira ari rwa rwango gusa no kugira ngo atsembeho abanyamurenge n'abatutsi muri rusange, ariko twarabibonye bimaze kugaragara ko atabishoboye, imbaraga ni nkeya, gusa izo kwangiza zo zirahari, azakomeza yangiza ariko zo gutsinda urugamba zo ntazo. Murakoze. Ikindi abantu bagiye bagarukaho, ntago rukiri urugamba rwo guhangana mu buryo bwa politike. Intambara Uburundi bufite ni intambara yo kurimbura ihetse ideoloji yo kumaraho abatutsi, kuko sintekereza yuko iyo ideoloji yo kumaraho abatutsi ishobora kumukundira yaba nidusubira mu mateka abayitangije wabonye amaherezo yabo. Uyu munsi ideoloji Neva ahetse na regime yiwe yo kumaraho umututsi, ibyo kuba uyu munsi aricyo ashize imbere diplomasi, cyangwa se mu buryo buri diplomatike gushyira imbere kumara abatutsi ni ikintu ari guhirahira mu karere, ariko ntekereza ko kitazamushobokera. Abantu bari kwibaza impamvu East Africa idafatira ibihano iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se kino gihugu cya Congo. Murakoze cyane Denzo. Mu by'ukuri nk'uko wari ubivuze, umugambi n'ibyo ari guhirahira akora ntago bizamushobokera, kuko nari mbivuze byo n'ibyo kwangiza bizangiza ariko ntacyo bizahinduraho. Utese East Africa Community kubera iki idafatira ibihano Uburundi? Mu by'ukuri uriya muryango ni umuryango wagiyeho ku nyungu z'ubucuruzi, cyane cyane ureberera inyungu z'ubucuruzi n'abaturage babo, bikurikiranye n'uko abayobozi bamwe na bamwe bari bakunze abaturage babo bashaka kubageza ku byiza, ariko Uburundi ntago buri muri uriya muryango, ntago bwaje buje bwirekuye wese. Murabizi ko Congo yo mu busanzwe ntago yabubagamo, yaje kujoyininga muri iyi ngoma ya Felix Tshisekedi, aba aribwo bajoyininga umuryango wa East Africa Community, ariko mu by'ukuri impamvu mbona badafatirwa ibihano ni uko ntago bigeze baganira ku nyungu za politike. Ikintu uzi bahagaze bavuga cyane cyane icyo bari bahuriyeho ni ibyo guhanahana abanyabyaha, kugira ngo kariya karere ke gukomeza kuba indiri y'ubujura cyangwa se n'ababandi, umuntu azaza yiba i Rwanda aje kwicara i Kampala cyangwa se ava i Kampala aje kwicara i Nairobi, kandi bazi ko ari yagize uruhare mu isubizwa inyuma ry'abaturage. Ndabumva Genzo. Reka ngushimire ku mwanya uduhaye, ndagira ngo noneho twinjire dufite kwamagana iyi leta y'u Burundi yadushoyeho intambara. Ibi bitero by'uyu munsi leta y'u Burundi yagabye ku banyamurenge, imaze iminsi igaba ku banyamurenge ku bufatanye na Kinshasa. Ndagira ngo noneho tuguhe ijambo mu rwego rwa East Africa ndetse no mu rwego rwa African Union. Kuki batamagana u Burundi kuri ibi bitero? Kuki bari kurebera gupfa kw'abanyamurenge? Why iki kibazo kitagomba kuganirwaho? Kuko abantu bari mu minembwe nabo ni abanyafurika. Kuki iki kintu cyo kitaganirwaho? Urakoze Dr. Ijambo ni ryawe.
Okay, urakoze cyane Genzo, reka mbanze mbashimire mukunze gukora amaspace aba ari ibihe bwije ahantu ntuye, noneho bikangora kujoininga ariko reka mbashimire ku courage mugira, respondinga ku bibazo uko bije, mukabiganiraho, mukabikoraho ubusesenguzi, bigaragaza ubwitange bukomeye bwo kutaba indifferent. Buriya hari umugabo umwe w'umunyabwenge w'umuyahudi, ngo ni Albert Einstein, yaravugaga ngo isi ntabwo izicwa n'abantu babi cyane, ngo ahubwo izicwa n'ababirebera ntibagire icyo babikoraho. Hari ibibazo bigize imyaka 8 hariya muri ho plateau ya Sud Kivu, y'ubwicanyi, nza numva mu Rwanda baza bita indengakamere, ubwicanyi busibura abantu uko baremwe. Noneho bituma kubera ko bwari bukabije, bwamobilije ibihumbi nabyita ko ari nk'imbwa zasaze zari ziri ku mashene, ariko noneho barayarekura ayo mashene. Izo mbwa ni ziriya armed groups. Mbona nyine ko ari folie, niyo mpamvu mbyise gutyo. Ndumva nta nubwo gusaba imbabazi, nuko gusa bisa nkaho ari vago language hano muri space, ariko noneho baragenda bahabwa imbaraga, ndazogaruka ku kibazo cyawe, bahabwa imbaraga na leta zo kwica abantu. Bivamo aho abayobozi batangira kureba leta bayisaba, bayibeginga, iranga ahubwo ikora le contraire, ikazigenda igashira ika imwe ku mihana nk'itatu 4. Muri iyo ka zitandukanye usanga ziri ku birometero 4, mayimayi zikaza zigaca hagati zikica abantu zikagenda bazibireba. Noneho ugeze aho baranamuza bafatanya nazo, nyuma yaho baranamuza bazigira abakolaborateri, abaparteneri, kandi badafite kontrole kuri bo. Noneho bivamo ko abana, mvuze ngo abana ni mu rurimi rwo kubaha, na abasore bari legally independent barahaguruka. Impamvu ntangiye niyo story nugira umwe mumashimire, afite ni story ndende, ariko nugira mumashimire. Abo bantu barahaguruka baravuga ngo ntabwo tuzotega amajosi, kuko twarategereje, turasaba, turategereza, baranga kudufasha. Leta igomba kuduproteja, ikagenda igafata andi moko ikayaha intwaro, ikayacuramo n'amagurupe arme kugira ngo bice abandi bose ari abanyekongo. Ni nk'umubyeyi ufata abana bamwe akabaha ibikoresho ngo nimwice abandi bana bavukana nabo. Alors, iyo ndebye abo bana bageze imyaka 8 barara ijoro n'amanywa, none ubu ngubu bakaba mu madrone arimo kubakurikirana akabageza no mu bisambu. Hanyuma noneho ugasanga abandi bantu bafite privilege, luxury yuko bari ahantu bari safe, ibo n'ikiguzi cyabo n'iki cy'ubwo buzima bw'abo bantu birirwa bapfa buri munsi. Simbaciye intege, ariko bagwana buri munsi, no gupfa baranapfa, no gukomereka baranakomereka. Naho ngaho nayo ntangiriye kugira ngo mbakangurire kuzaza mwibaza buri munsi utararanye icyo kibazo cyo kuvuga ngo abandi barari rondo mu ndara, kandi ntibibe gusa evenema ikaba ubuzima, kuvuga ngo bakamera nk'abisesero, aho kugira ngo dupfe turarwana. Iyo niyo ntambara iri hariya, ni intambara ya
asanzwe atari Ekembe wa wundi wari uri mu Minembwe, ni ingabo zatojwe zari zivuye hanze mu bihugu bitandukanye harimo Israheli, zifite ibikoresho bihambaye kandi zifite ubumenyi. Hakaba rero bakaba bashorewe n'abariya bacanshuro bakoresha ariya drones n'intwaro zikomeye. So abatanzaniya rero bariyo, ntabwo ari kuvuga gusa ngo ni force ntoya, oya bariyo kandi ko bararwana mu bice bitandukanye, bamwe ko bararwanira haba abandi bakarwanira habo. Murazi ko mbere ntabwo bagiraga komandema, wasanga n'abazalendo bose bari kumwe, ariko ubu nyine hari uburyo bagiye bapangura urugamba kuko ku bwabo baje bavuye inyuma yuko bagomba gufata Minembwe, ariko siko byabagendekeye. Mutekereze umwana wavukiye mu Minembwe arahakurira, wenda intambara yatangiye, ubwicanyi bwatangiye afite imyaka 10, none ubu nyine afite 18, niwe uhawe y'u Rwanda. Ntiyagize amahirwe yo kumanuka wenda ngo agere muri ville iyo ari yo yose no kumenya urugamba bari kurwana. Mutekereze ngo uwo mwana niwe uhaye uhangana na drones, kandi bakubwiye uburyo bahaye babikora, ni ukuri biteye ubwoba wowe ubyumvishe. Ariko umwana akavuga ngo ntabwo nzava hano ngo mpasigire Umutanzaniya cyangwa mpasigire Umurundi. Ariyo mpamvu ejo bundi bakoresheje systeme afande makanika, babasha kubatega umutego wari ubikozeho. Indege zaje gusomba amamayiti y'Abarundi ndetse n'inkomeri zabo, kandi mu basirikare bakuru, bituma bashobora barahangana nabo, ku buryo Abarundi nyine bitabaje indege kugira ngo zize zibafashe gutwara imirambo yabo. So Abatanzaniya murabazi nabo n'abantu baza barasira kure, ntibaza bafesinga urugamba. Nizo drone zabo barazohereza hanyuma bakarasira kure. Bakomeje kurasa kugeza aho irembo ingabo z'Uburundi zanyuzemo, zakomeje kurasa bagerageje kwadvasinga, ariko basubizwa inyuma. Aho baje rero kurasa bira bisasu byabo bivuye kure, baza gukomeretsa abaturage bamwe, abandi bahasiga ubuzima. Amwagiye mubona amafoto ya bamwe mu babyeyi, ariko kuri ubu nyine bari kuvugutirwa umuti. Mu minsi ishize, nk'iminsi nk'ibiri ishize, ni nk'aho bari babanje gutuza. Uyu munsi rero bashaka kuza ngo bapime imbaraga, bumve ko hari icyahindutse, bumve ko hari ukuntu bimeze. Ni nka burya ko gukandana. Ibyo byose nzi ko bagize icyo babona, kandi aduyi wari ushaka gukatinga kugira ngo yinjire mu mihana y'abaturage, uwo nguwo niwe bwije bahaye bamurasa. Ariko hari ibindi bice navuga ngo ubu nyine ingabo za FC zirimo, bituma uyu mwanzi yari yakatinze adashobora gukomeza, donc imbaraga ziwe zikamushirana. Ni ukuvuga ngo nk'uko twagiye tubivuga, aho bagiye barwanira za Rwitsankuku na hehe, ibice yari afite muri Rwitsankuku kuri ubu nyine yamaze kubitakaza. Bivuze ngo uyu aduyi ari gushaka gukatinga aja mu yandi marembo, ntaho asigaye. Byumvikane rero Oze, umuntu ukiri aho, umuntu arashobora kwibaza ngo ese komandema y'abantu badahuje, ko harimo iy'interahamwe, harimo iyo y'Abarundi, harimo iy'Abatanzaniya, harimo iyo ngiyo y'abamerceneri, iy'abantu bafite imvugo zitandukanye ariko bafite ikintu kimwe. Utekereza yuko kumanaging urwo rugamba, iyo komandemi kugira ngo bahurize ku kintu, nuhe musaruro ushobora kubaha, kuko ntibumvikana bo ubwabo? nakubwiye ko bahinduye, bararwanira mu bice bitandukanye. Bamwe barafata irembo rimwe, abandi bagafata irindi rembo. Na aduyi ni mwoga, uyu mwanzi ni mwoga, gusa yakoresheje ino strategy yo kurasa ibisasu by'imizinga atitaye nyine ku bice birimo abaturage. Ni kwa kundi nyine nababwiye ko iriya teritwari bayifashe, bene wacu bamaze kuyibatiza ko ari Abanyarwanda, barabafasha nabo bumva ko ari Abanyarwanda, bayirasa rero batitangiriye. Kandi kubazi Abatanzaniya n'Abarundi urwo rwo bararushoboye, rwo kurasira kure icyo cyo baragishoboye. Ariko kuvuga ngo barahagaze barahanganye,
ico nico badashoboye. Baje uwabatsinze muri Nord Kivu, na n'ubu aracahari ntaho yagiye. Ni ingabo za AFC kandi ubu nyine ziri hose. Ibyo ari byo byose, mu minsi itari myinshi turaza kumva amakuru. Mwagiye mubona basigaye bafata bakabazingazinga mu tuntu, ukabona bari ku bipoyo babamanuye babagejeje Ifizi. Rimwe na rimwe ukita se uyu ni umuntu urimo cangwa ukayoberwa forume afite. Ni ukuvuga ngo aba basore ba AFC bari mu kubarasa bakabacamo kabiri. Sinzi imbunda bafite nabo ziri mu kubacamo kabiri, kuko uri mu kubona uburyo babikoreye ku gipoyo, wareba ukaburirwa uwo muntu uko aresha uko ubona ameze. igihimba kimwe ikindi gihishe kitagaragara cyose. Ngo bafite imbunda kabisa irakurasa ku buryo igucamo kabiri. So mwagiye mubibona. Ku bantu bamenya amakuru cyane, za Fizi hari ikiborogo giteye ubwoba, kuko bari kwazaharira. Tunakomeza no gushima Imana, nubwo dupfa tidupfa nkabo. Yego umwe wacu arahagije aratubabaza, turi bakeya, ariko umwe wacu azajana n'ijana ryabo, babiri bacu bakajana 200 yabo. Nabo ni ababyeyi barabyaye, turikorera amaboko nabo bakayikorera. Iciza nuko leta y'u Burundi n'iya Tanzania byarekera Kisegeti. Turi abakongomani, AFC ihora imusaba ibiganiro, bakicarana ku meza bakarebera hamwe ikibazo gihari. Ibyo bamusaba biroroshe. Aba bazalendo bambura intwaro. Dukeneye kubona uburenganzira ku gihugu cyacu, dukeneye ko impunzi zacu zitaha. Ntabyemera n'ibindi, ntabyemera bazabana. Ariko nakomeza Umurundi n'Umutanzaniya hariya, ibyo byo ntibizashoboka. Aho yakoze ikosa rikomeye, kuko sintekereza ko ari umunyagihugu ushobora kwemera yuko avanwa mu gihugu n'undi muntu atari umunyagihugu. Natwe turacagenda, byange bikunda azamara bariya, natwe tuzava hano. Mwumvishe uyu mugabo wari hano muri Congress ababwira, arababwira ati mudakemura ikibazo. Umugabo bita Nema w'umukongomani avuga ati mudakemura ikibazo mu mizi, ati mbabwije ukuri, yego mufite ubushobozi, mwabakuye muri Uvira, mwona batarika bakava no muri Goma n'ahandi, atariko mbabwiye ko mu myaka 10 iri imbere iki kibazo kizosubira kigaruke, kuko ubutegetsi ntabwo bubasha gukemura ikibazo mu mizi, kugira ngo ikibazo kitazagaruka. So rero nubwo uyu munsi wa none uko bahagurutse bafite kumara abantu, nubwo batazabamara, ariko nawe uri aho ngaho nanje uri hano, ntibizoduha amahoro. Tuzomanuka, kuko ntawe uzemera ko Umurundi n'Umutanzaniya bagira agaciro ku gihugu cyacu kurusha twebwe abakongomani. Murakoze. Urakoze Oze. Wenda ikibazo cya nyuma, twe tutari hariya, ndagira ngo ubashe kwibutsa abantu badukurikiye, abarwanashaka, n'icyumva tugomba kongeramo mu gushyigikira uru rugamba, kuko kugeza ubu ngubu hari abantu bamwe batarumva gushyigikira, ndetse twe tutari kuri tire. Uruhare rwacu rugomba kuba uruhe this time? Uruhare rwacu ni ukumvikanisha kino kibazo. Mu bigaragara, twebwe turi ino nk'impunzi, nk'abantu bahunze leta ya Kongo. Iyo leta ya Kongo iri no mu kudusanga ino. Ufite uburenganzira nk'umuntu waje muri iki gihugu, uciye ku mupaka wa Amerika, yagenzuye ikabona ko ibyo wahunze bifite ishingiro, bakaguha ubuhungiro muri iki gihugu. Ufite uburenganzira bwo kuvuga no kuvuganira abo wasize bakiri muri ako kaga. Turi guhangana na leta ifite amafaranga. Mwabonye ko yayigura abanyamakuru bamwe na bamwe, nk'uyu mukobwa wo muri Angola n'abandi. Uyu mukobwa arinjira muri office iyo ariyo yose, akavuga ibibazo byacu bitari mu kuri, kandi akabivugira hano muri Amerika turi, kandi turi aba victime. Uriya hari abari bagiye muri iriya hearing, amenya abari bo yariko abahunga,
kuko yamenye ko ari aba victime ariko baraklininze aho yanyuze kandi munareba hari ukuntu karuzinze n'ibyishimo hari ukuntu katakaye kubera ko yamenye ko hari abandi bantu. Icyo rero twakora, hari uburyo buhari, hari intambi ihari, mwabaza abayobozi b'amahoro barazitanze zihari zo guhamagara mu office nk'abantu bakiri batoya bumva ururimi rw'icyongereza, hakaba guhamagara kenshi dusobanura kino kibazo. Ibyo turabikora kandi hari ibyo wenda twibwira ngo mu masiteti turimo, ngo ugiye kureba umuseneta wawe, hari igihe usanga umuseneta wawe atazi ibibera iwacu, wenda ari umuseneta ariko muri gavumenti ashinzwe ikindi kintu, ashinzwe education muri Amerika, bitamureba cyane ibintu bya Afurika cyangwa se bya foreign affairs, ariko ukaba ari uhamagara kuri iki kibazo. yego nicyo nari mvuze. Noneho ugasanga ariko hari uburyo, hari abafite kino kibazo mu nshingano, hari abareba Afurika, hari abareba Kongo muri rusange. Abo ngabo rero nibo bagomba kubwirwa icyo kibazo. Hari igihe wenda dutanga information zitari zo, ugasanga uragiye gusa ubwiye umuntu ufite ibindi bintu ashinzwe biterekeranye n'ikibazo wowe ufite. Hari uburyo rero buhari kandi bagiye babigaragaza ko bagenda bumva, bakira message, bakira izo calls, bakira ubwo butumwa. Muhaguruke, mwandike, muvuge, habe ni Twitter uku nguku tuzikoresha, barabibona kuko birababaje kuba leta ya Kongo nabo bakorana babasha gusobanura yuko Minembwe ari iy'Abanyarwanda, bahaye barasa Abanyarwanda. Ari naco izi nsore zatinzeho, kuko kuko nakubwiye ni amakuru biravugwa ko nta gihamya ndayabone, ariko biravugwa yuko bagiye kumubwira ko bagomba kongera izindi mbaraga kubera ko Minembwe yabaye u Rwanda. cyane nibyo. Wenda muzamugirwa n'amahirwe yo kuganira n'abasha kuvugana n'aba bayobozi b'Abanyamerika, wumva nta kintu babiziho, nta makuru bazi. Uramuga ngo Minembwe niki, warakumva bariko bakondana Kisangani, iriya atake yahabaye hanyuma ya AFC, ariko wamubaza ati se ubundi izi drone ziva Kisangani kubera iki nta kintu uravuga aho zija kurasa? Aho zija kurasa ni muri Kongo, hari abaturage b'Abakongomani, ukumva ntabyazi, ahubwo azi ko ari teritwari y'Abanyarwanda. Noneho bagahagurutsa n'abantu nabo bakaja kubihamya, bakaza kubihamya. Ni ikibazo rero gihari. Icyo warumbajije twe icyo tugomba gukora ni ico ngicyo, abantu bahaguruke, ubuvugizi bwacu buzagira umumaro, ntitugaceceke. Turabizi ko turi kurwana n'amareta agera kuri 3, bakazana n'abacancuro bavumwe, buriya nta gihugu na kimwe n'amategeko mpuzamahanga ntabemera. Aba bose bakaza, ni ukuvuga ngo position turimo no gutsinda urugamba usibye Imana yonyine n'imbaraga zo guhangana z'abantu banze kuva iwabo, ariko mu buryo bugaragara n'amaso y'abantu ntabwo turi muri position yo kuba twavuga ngo uru rugamba tugomba kurutsinda bitewe n'imbaraga aya mareta yashizemo. Ariko azatsindwa kuko adafite ukuri. Ariyo mpamvu rero tutagomba guceceka, buri wese agomba guhaguruka, ugahaguruka ugakora ubuvugizi. Hano muri Amerika urabyemerewe, ufite uburenganzira bwo kuvuga, dore ko mwese abenshi mwaje muri n'impunzi. Hari muri iyi minsi hari ukuntu nabashe kwegera ikintu cy'amategeko cyane no kugisobanukirwa, nza gusanga ahubwo imbaraga dukoresha nizo nkeya kuzo dufite n'ibyo twemerewe gukora. Noneho siritu nk'umuntu waje ahunze, umuntu waje afite iyo stati y'ubuhunzi, hari ibintu byinshi wemerewe ku mutekano wawe, ndetse wemerewe
ah, kubo wasize ku gihugu cawe, buriya ufite n'umutekano wihariye wawe nk'umuntu wahunze mu gihe ico arico cose. Mubona n'aba ba muyaya baza hano baza bakoresha amanama bagira gute, dufite imbaraga zo guhaguruka tukavuga kuko nico dushoboye, ariko tukamenya ngo turavuga gute. Muzirinde kuvuga mumenasa abantu, ariko muvuge mudenonsa ikibazo gihari. Mubanze mumenye amategeko y'igihugu murimo, mumenye uko mutabaza, mubikore mu buryo bwiza, ariko mubifitiye uburenganzira kandi bifite imbaraga zikomeye. Ubifitiye uburenganzira burenze ibyo kuba wenda dushobora kuba mu bizacu biza birangira hano ku maspace gusa, no, ku ma YouTube gusa, no. Mutere intambwe, hari amanimero, hari ama email, dusobanure nimba turi benshi bumva cause. Aba baseneta bakagombye kwakira ama cause menshi cyane avuga kino kibazo kandi barayumva. Ariyo mpamvu mwabonye ubushize baganira bari bafite umurego ukomeye, ariko ino hearing ya kabiri mwabonye yuko hari abatangiye kudohoka kubera ko batangiye kumenya ukuri, none agasigara avuga ngo hari indi side tugomba kumva. Bari bafite side imwe, ariko ubu nyine kubera ko bagiye bakira aba victime bavuga basobanura ikibazo cyabo, ubu nyine noneho ni balance. Bageze ku rwego rw'uko bashobora kumva n'indi side ariyo yacu. Kongo yabishoyemo amafaranga, ico dufite ni ukuri. Nabajije Madame Adele Kibasumba mu kiganiro cy'ubushize, namaze ati ubutwara ubukura he bwo kuba wosubiza muyaya ukamunyomoza ndetse n'Akayumba Nyamwasa mu gihe abandi banyamurenge bose bacecetse? Yansubije igisubizo ciza, aho nta n'umunsi n'umwe kinyoma kizatsinda ukuri. Natinya gusubiza gute kandi mfite ukuri? Abariya ntibakomeje, nawe mweretse nta abantu bakomeye, abantu bakoze muri za leta barakomeye, ariko wowe ukura ubushira amanga bwo kubasubiza, aho ukomeye ku kinyoma. So ico rero warumbajije nico, muhaguruke aho muri hose, twe kurebera nimba Honorable Moise yanditse Twitter atabaza hariya, why not dushobora kurekera urubuga baza kubeshuza iriya message banamwataka, kandi twese turi hano kuri X. Kubera iki ico yasize tutacongeraho ngo natwe dushongere? Tugomba gusobanura, tugagarara nimba turi kuri media tukayikoresha dusobanura ibibazo dufite, kuko umwanzi we yabishoyemo amafaranga, wowe ga ntabifite ntabayaguha. Kuraharanira ubuzima, kuraharanira kubaho, ntunakene nayo mafaranga kugira ngo ushakire mugenzi wawe ukwabaho. Ni devoir yacu, tugomba kubikora uko byagenda kose tukabikora, kuko ntabwo tuhaye tumenasa ubuzima bw'umuntu, ahubwo ko turashaka uko tubaho, ko turarengera bariya bagenzi bacu basigaye mu gihugu. Ariko nubwo ibyo byose bimeze gutyo, hari abasore banze gutanga igihugu mu maboko y'abadede, hari abasore banze gutanga igihugu mu maboko y'abatanzaniya. Ni ukuri iri leta ya Kongo n'abambari babo bari barangije gupanga yuko bagomba kwisubiza Minembwe, indege zigatangira zikitura, ariko Sibomana na nyina wundi abyara umuhungu. Mu minsi ya vuba turaba twumva amakuru yandi. Minembwe ntibashobora kwifata, bafite izo mbaraga, bafite izo ndege, bafite iki, ariko natwe dufite Imana. Ntabwo Imana izemera ko Minembwe isubira mu maboko. Michel niwe wavuze ngo ni nko kubwira ngo Satani gute. Sinzi ukuntu yabivuze igihe twarimo tuganira, nari mubajije nyine ngo se sinzi ukuntu yavuze ngo nimba ari nko kurega Satani gute, naje naracumva ikiganiro. Ariko ntibizashoboka. Uruhare rwacu mureke turukore, dukore ubuvugizi kandi tubukore neza. Nirwo ruhare rwacu kubasigaye. Nimba utaratabaye, gerageza ugira aho ukomanga, kandi harahari abatabisobanukiwe bazatubaze. Dufite Mahoro hano ikora iyo advocacy, muyegereye abayobozi babo, ifite page hano kuri X, mwabandikira bakabasha kubaha umurongo mwiza, aho bakomanga, aho bikenewe
atari ukuvuga gusa ngo ni umuntu uwo ari we wese ni ofisi iyo ari yo yose, no, hari ofisi zabugenewe kandi hari abaherutseyo baganiriye n'abantu benshi, ni ukuvuga ngo barakirininze abari bahaciye mbere bari bagize uko bahagira ariko barakirininze batanga ubutumwa nyabwo kandi bw'ukuri. Murakoze. Oze, ikibazo cya nyuma ndabizi umwanya wawe uba ari mutoya, ariko ngushimire ku ruhare rwawe kuva iyi advocacy yatangira. Ariko reka ngaruke ku gatsiko ka Kinshasa kayobowe na Kongoro. Uyu ni umwe mu bogeza ibitero muri Kinshasa, avuga yuko bagomba kurimbura Minembwe kubera abanyarwanda bayirimo. Utekereza yuko iyi misiyo bahawe yo guhakana gupfa kw'abanyamurenge, iyo turira ibo ntibarira kuri aba bavuga ko nta kibazo abanyamurenge bafite, n'ubwo imurenge hari gushira, ni u Rwanda ruriyo, bari kurasa u Rwanda, bari kurasa abanyarwanda, nta banyamurenge barimo, ariko tugahurira nabo mu biriyo iyo twabuze abacu. Utekereza yuko aba bantu, aka gatsiko, mu gihe iyi ntambara tuyirimo ariko ifite igihe izarangirira, nyuma iyi ntambara niramuka irangiye, bazaseruka mu banyamurenge, bongere abanyamurenge babafate nk'abanyamurenge koko, nk'abantu babanye, abantu bogeje ibitero bigabwa ku banyamurenge. Ubona bafite iyihe sura kuri uyu nguyu muri iki kibazo cy'abanyamurenge? Renzo, nari umuntu wemera ko aba bantu turirana hamwe, ariko nje siko nkibibona. Abantu bamaze kuba determine. Mugani wa mwana w'umukobwa wavuze ngo ubu nyine hari imirara ibiri, ngo hari umurara twirwaneho n'umurara w'akagara. Maze kubona ko ntaco bibabwiye, ntabwo turirana pe. Niba umuntu ashobora kugenda akavuga ko Minembwe ari iy'abanyarwanda, akasubira akagenda akavuga ngo nimumwereke imirambo y'abarashwe na drone ari umunyamurenge, ukumva afite ico kintu co gukenera imirambo kugira ngo amenye ko drone yarashe. Ndetse bamwe muri bo bishimiye iyo bapostinze bamwe b'abazalendo bapfuye bakabita yuko ngo ari ababo, baba bumva bari proud yuko ngo bapostinze ngo abanyarwanda bapfuye. Biragoye, ntabwo rwose ico kuririra hamwe ico co ntikiriho. Birasa naho byafashe intera, babaye determine. Ni twebwe nyine tukiba muri ako kantu, abanyamurenge turi abanyamurenge twese, ariko bo siko babibona, kuko bageze ku rwego ibo biyemeje. Burya nukorana na leta, amareta buriya nyine akora nk'amareta. Tiwambwira ngo ubundi leta, murabizi leta zirica, tiwambwira ngo wabonanye na Muyaya usubire ugaruke ngo uri umuntu usanzwe, tibishoboka. Umuntu uri mu mugambi wo kurimbura ubwoko bwawe ngo mubonane numara ugaruka uri umuntu usanzwe, ntabwo bishoboka. Uriya muntu iyo akubonye araguprofita, akagupakiramo ibyiwe ashaka kugera kuri rwa rwego n'ico watinyaga gukora ugikora. Niyo mpamvu uzasanga imvugo zabo zaba zihanukiriye cyane, kubera ko bo bamaze kurenga umurongo utukura. Ibyo mwibwira ngo twe ngo turi abanyamurenge, ngo turahurira mu kiriyo, ngo twese ngo twapfushije, ibyo bamaze kubirenga. Umukecuru w'imyaka 100 yapfuye, uwo kuri bo ntiyaduye. Wa mugabo n'uwo gahaye asaba ngo nimamuzanire ngo iyo mirambo ngo ayirebe. Kurumva urwego bagezeho. So sintekereza ko ibyo byo uri kuvuga, oya, nje ntabwo ariko mbibona. Urira ushobora kuba ari wowe kubera kuzi uburemere bwa drone za Kinshasa. Undi karaza kubwira ati njewe shigikiye leta ya Kinshasa, ibyihaye ikora ndayishigikiye. Ntabwo mwarira kimwe, ntibishoboka. Mwaratandukanye, abantu bari mu matandukaniro. N'uwo muraro uwo mukobwa yabivuze ari umwana mutoya, cagihe nyine ibintu byari bigize, ariko urabona ko ariko bizagenda.
uzavukana na Twirwaneho undi avukana na Kagara. Ibyo rero uzarira muri Twirwaneho undi aririre mu Kagara. Ibyo rwose nje niko mbibona, ntabwo cyangwa muri amarira yabibona n'ay'abazalendo baba babuze, nabo ni abanyamurenge bari kuririra. burya uruhande urimo nyine nabonye hari Muraruririra, reka nakumvise. hari umumayimayi numvishe nawe wapfuye ejo, undi umusaza bari ko bavuga agasaza gutya kari kicaye bavuga ngo kapfuye, habonetse umuririra kuwo ngo yatambutse, ntabwo wabimugayira. bari kumwe mu rugamba, baravuga ati twese turi abazalendo, twese turi bamwe. Uwo wizaga kumubwira ngo azaririre wowe watwirwaneho, wiza kumubwira ngo azarire umuturage wavuze ngo sinzata igihugu canje, oya ntabwo byavamo. Arakoze cyane umunyamakuru ndetse akaba na CEO w'Umurage TV, ndagushimiye cyane Oze. Hari abavandimwe babiri bazamutse, harimo co-host Byondo ndetse n'ukoresha username y'Umurenge, ngira ngo nimba ndisomye neza niko ryanditse. Ariko noneho mbahe mikoro mbere yuko azamanuka, nimba hari ikibazo mufite kumubaza cyangwa se icyo mwongeraho kuri intervention yiwe. Uw'Umurenge uratwumva? Ndabumva neza, sinzi namwe nimba muri kunyumva. Turakumva, ariko ugerageze ijwi ryawe ribashe guhuruka, urasa n'uri kuvugira muri ekuteri kugira ngo audience ibashe kukumva. Ndagerageza kuvuga cyane nenda kugira ngo munyumve niba ntacyo bitwaye. Yes, go ahead please. Ndabaza Murage, mbere na mbere yuko mbaza, murakoze cyane kumpa umwanya. Muvandimwe use n'uwongera ijwi again, use n'uwongera ariko turi kumwumva ko turamwumva, ariko turamwumva kabisa, ari kuvuga neza. Okay, yes, thank you. Sawa, hambabarira nambaye ekuteri kubera narindi mu modoka. Nari ngize ngo mbaze Murage tuntu nka tubiri. Ese in terms ya advocacy nkuko yarabivuze, why not tutagerageza kwinjira mu bitangazamakuru nkuko navuga biri international, niba twebwe tutabishoboye cyangwa baturangaje imbere, kubera iki twebwe tutaza tugaragara mu binyamakuru biri international hano, especially hano muri United States? Nkamwe niyenda mukora itangazamakuru, ese nta buryo bushoboka ku buryo abantu bakwinjira ahantu kugira ngo barebe ko bogera mu bitangazamakuru biri internationale kugira ngo batange cyangwa se bakore ubuvugizi bugera kure, bitari aha kuri ku ma space gusa, bitari ku ma YouTube yacu, bitari kuri ayo ma calls wari uvuze? Ibyo ni byiza cyane, Imana ishimwe ko n'iyo nzira nayo yabonetse, kuko mu myaka ishize ndatekereza ko tutari twayimenya kugira ngo tuyigane abantu bayikoreshe kugira ngo bavuganire abari hariya. Ikindi cya kabiri, ese igihe ngize iminsi ndeba nyine muri bino bibazo turi kunyuramo cyangwa se muri zino ntambara zihari, community yacu irasa n'iyacecetse cyane. Ese nta buryo buhari abantu bokora noneho bagakora ubuvugizi busa naho nko kwigaragaza? Turimo kureka abaturage bari mu minembwe akaba ariyo bigaragaza, ariko twebwe cyane cyane ndavuga ku rubyiruko tugasa n'abacecetse, kandi dufite ubumenyi ku rurimi, dufite ubumenyi ku zo twovuga n'ibyo tworezerva, kuko abantu bakuru nubwo tuvuga ko bafite amateka, ariko hari uburyo adashobora kuganira n'umuzungu ngo amubwire details zose z'ibintu bihari. Ese ni iki cyakorwa kuri none kugira ngo ibyo bintu byose bigerweho? Murakoze. Jenzo nasubiza. Urakoze. Nzimba Jenzo yambaye umwanya, ndabona ari muri mute. Okay. Ibyo uvuze ni ukuri. Icyo kintu n'ejo hari abo twarimo tukivuganaho, nje mpaye mbibabwira ku bijyanye n'ibinyamakuru. Ofite hari ikibazo cyabaye, iyi leta ya Kinshasa n'ubundi yagiye igura bimwe mu binyamakuru bikomeye, ariko nje sinemeranya nabo n'ababivuga, kuko ntabwo bashobora kugura ibinyamakuru byose. Bagura abanyamakuru, ariko kandi ndemezanya nawe yuko izo ni intege nkeya zo kuba bidakorwa ngo byegerwe. Ni bwa buvugizi, hari igihe twebwe tubirebera gusa mu bantu bamwe twumva ngo Mahoro nigomba kubikora
cyangwa n'undi muntu ariko nk'umuturage uri hano muri Amerika cyangwa uri muri Canada, uri i Burayi n'ahandi, dufite ubwo burenganzira bwo kwegera ibinyamakuru tukababwira ibibazo dufite byacu. Hari nk'ibinyamakuru bimwe byishurwa kugira ngo utambutse inkuru mu binyamakuru byabo, ibyo byo ni ibisanzwe. Aho wenda niho hoba ikibazo kuvuga ngo se umuntu ugiti cyabona amafaranga cyangwa se bisaba amafaranga menshi. Ntekereza ko abayobozi bacu barahatandukanye bagomba kutwumva, noneho akeza karigura. Iyo si ruswa, hari ibinyamakuru kugira ngo baguhe interview, baguhe article yawe inyuremo mu kinyamakuru cyabo ukishura. Abayobozi bacu bo twumva bakabishiramo imbaraga n'ibyo ngibyo, ubwo buvugizi bugakorwa mu binyamakuru bitandukanye kandi bikomakomeye, nabyo byashoboka. Ni inzira nyinshi nyine, twe kuguma kuri space gusa no ku ma YouTube, ariko tugerageze nimba Imana yatuzanye muri ibi bihugu, tugerageze kuko Abanyamerika yarangije kubereka minere nizo bo bahaye bareba, ntibitaye ku buzima bw'abantu. Byo kuvuga ngo umunyamurenge yapfuye barashe drone mu baturage, ibyo ntacyo bibabwiye, iyo bari kureba minere gusa. Ariko rero ijwi ryacu rigomba kugira umumaro muri iki gihe, kuko byange bikunda uko bizagenda kose, ukuri kuzatsinda, uru rugamba tuzarutsindana ishema. Ariko kandi uzabigiremo uruhare, nzabigiremo uruhare, twese buri wese atanga umusanzu uko ashoboye. Nubwo ushobora gutekereza ko ari mutoya, ariko ugerageje kuri state yanyu ukagenda ukareba ikinyamakuru gihari gishobora kuba gikomeye aho muri state, ukumva bisaba iki kugira ngo inkuru ijemo, ukinforma ukamenya amakuru, twarangiza tukabikora. Birashoboka rwose. Icyo gitekerezo nanjye ndagishigikiye, kandi n'abayobozi bacu niba bahaye batwumva, bagerageze barebe uko byakorwa, ariko ikibazo kirushaho kumenyekana biciye no mu itangazamakuru mpuzamahanga. urakoze cyane. Sinzi nyine abantu twese ntituzumvira ibintu rimwe kimwe ngo tuhite tubishyira mu bikorwa, ariko mu by'ukuri kandi turagushimira cyane kubw'ubuvugizi wagiye ukora. Imana yo mu ijuru, nuko abantu dufite ibyo guhemba, ariko wa mugabo we ukora imirimo itangaje nyine, nubwo abantu batazagushimira nk'uko bikwiye, ariko kandi uri kwikorera. Ikindi cyongeyeho, njyewe ni nka recommendation noguha, nyabona ugerageze ukangurira urubyiruko, kubera ko ufite iriya platform ni nziza. Urubyiruko rwacu, we need to get out and speak, tuvuge bihaye biba. Nubwo umuntu atoba azi byinshi, ibyuzi bikeya umuntu ashobora kuzumva akabigiraho reaction. Ikindi cyongeyeho, abayobozi bacu nibo bari kutwumva, bagerageze kandi bashaka ibintu byohuza urubyiruko, kugira ngo urubyiruko rwumve bino bintu cyane, kubera ko urubyiruko nibo bantu benshi dufite bunyine, umubare munini udaparticipatinga mu ma activite atabara iwacu, cyangwa se asapotinga abandi bari ku rugamba. kandi arizo mbaraga tekereza z'abariya bari hariya zakagombye kubaho. So mwe mukunze gukora ubuvugizi, natwe tudasigaye utaginze byanze bikunze arayibona, abona buriya butumwa. So dukoresha izo mbaraga zacu, ntibibe gusa kuhaba no kuza kumviriza, ariko tugerageze tunandike, tubishiremo imbaraga, twese twandike. Ikibazo nikiba twese tucandike, umwe muri twe niyandika abandi bamusapotinge, ntaze guhurana za menace mu message. Usange message 200 zose nizije zishaka kumuvuguruza, haburemo n'umuntu n'umwe ushobora kwandika asobanura cyangwa se amushigikira. Twe kurebera uru rugamba ni urwacu, nitwe tugomba kururwana. Nimba waragize amahirwe ukaba uri muri iki gihugu, ariko wasize mwene wanyu, wasize nyogosenge, karicwa na leta, leta y'u Burundi, karicwa na leta ya Tanzania, abafatanyabikorwa bose, interahamwe, kandi ibi byose bakabikora ngo nibaturangiza gahunda ngo nukuja gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, no gutera igihugu cy'u Rwanda.
ukibazaho impamvu bagomba kubanza kurangiza umututsi wo muri Kongo kugira ngo baje gutera igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda gifite imipaka, bagenda bakarwana, barapakanye n'u Burundi. Kongo gayo ntibagipakanye, ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko ntabwo inzira ije i Kigali ihera mu Minembwe cyangwa ku Ndondo. Ibyo tugomba kubyamagana, tukabyanga nk'abasore bari hirya no hino, tukavuga tiduceceke. Abanyamerika nabo bagira imvugo ivuga ngo if you see something say something. Ntukarebe, nimba ubu tuje hariya tukavuga tukababwira amakuru yabaye mu buryo buba bwatuvunnye, akaba ari amakuru namwe muza gusanga ari ukuri. Kubera iki mubicecekana? Mugomba kubivuga. Nimba Dr. Alexis Mvuka yanditse akadenusa ikibazo gihari, retweetinga cyangwa se nawe heraho yagejeje, namuhe na courage muri comment, ariko ubikore, twe kurebera gitoya dushoboye kubikora. byibura nubwo udashobora gukomerezaho yanditse, ariko at least kora iyo retweet. Kuko urubyiruko dukeneye, biradusaba kutaryama. Nimba umunsi bakubwira ngo, nkuko nabibabwiye, Abanyamurenge batewe hari umwana ufite imyaka 10, uyu munsi karuza 19, uwo nguwo ni uri kuri front, ni uri ku rugamba. Ashobora kuba hari abamaze imyaka 9 ataragera mu madego, ahora gusa kumukikira, ahora gusa muri yambushe, ahora hanganye n'umwanzi. Aribo babandi muzabona baseka, yirirwa seka ngo ntibambaye ihuzu. Ntawo mwanya bafite, ntibafite uwo mwanya wo kuja kwambara ihuzu. Abafite uwo mwanya ni barabaye FARDC mubona bakuranwa amahuzu, ari nayo mpamvu mubona n'ubundi bataza bahagarara, bagiye bava za Goma na za Bunagana bakaba bageze n'ahandi. Ariko hari umwana uri hari utarabonye uwo mwanya wo guhindura ihuzu. None se wowe urya ukaryama uri muri diaspora, wahawe ubuhungiro n'iki gihugu, kubera iki twebwe tutagomba kugira ico dukora ngo duhaguruke twamagane? Niyo ntwaro yonyine dufite. Uri mu gihugu c'amategeko, tuzarwana, ntawe uzatera ubwoba. Ikintu cyonyine wemerewe muri ibi bihugu nuko ufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byawe no kuvuga. Ibyo rero hari platform Abanyamerika bafite nyinshi, ari izi ngizi tuba dukoresha. Nimureke tuzikoreshe neza kandi mu gihe tuzikoreshe neza, hatarimo ibinyoma, hatarimo ibindi, kuko ukuri turagufite. Ibitubaho ni ibintu bifatika. Hari abantu mwagenda musura amakonte yabo bavuga ibintu by'ukuri, babashakashatsi bavuga ibihari, nubwo bigoye kubona amakuru y'iwacu, ariko hari abantu bahari. We urebye mukoze kuri Twitter ya Honorable Moise, ni umuntu uba ufite amakuru y'ukuri. Dr. Alexis Mvuka ni umuntu ufite amakuru y'ukuri. Dr. Freddy Kaniki ni umuntu ufite amakuru y'ukuri. N'abandi abo ngabo nimba wenda uzonabura n'amakuru, ariko reba banditsi uvaho ngaho ufite igitekerezo cyo kuba, nimba hari nabo muhura nabo mukadiskita kuri ibibazo by'imuhira, biraguha igitekerezo no kugira ide yo kumenya ikiba ni igiki, kuko nzi ko aba n'abagabo baduha amakuru umunsi ku wundi, kumenya uko situation imeze. Ni ugusura izo Twitter zabo, tukaritweetinga, hanyuma bikanadufasha gukora ubuvugizi, kuko nico cyonyine, niyo nzira yonyine dushoboye muri ibihugu byo hanze turi. Murakoze cyane abakomeje kudukurikira. Nshimire Ozer Ruhumuriza muri advocacy ye ndetse no kuduha amakuru. Numwe mu bantu ntekereza yuko bagerageje kutugezaho amakuru uko bwije nuko bukeye, kuva aho iyi leta ya Kinshasa yadushoyeho intambara. Abaza
So we present the Mwanangi community here in the United States. We came here to thank you for all the work, but also to talk about what's happening in Mwanangi. We've not mentioned anything about Mwanangi. We talked about the bombing of Kisangani, but Mwanangi has been being bombed on a regular basis. And the Mwanangi Tutsis who are in Mwanangi are not being mentioned anywhere in this agreement. So please, if I want I am the president of Mwanangi community here in the United States. Okay. We represent over 15,000 Mwanangi who are here. Most of them already became citizens. So the reason why we're here is because we're talking about Congo, country. I heard the chairman talking about the bombing of Kisangani. Yeah. But he's failed to mention the bombing of Minembwe, which has been under constant drone attack by the government for the past 7 years. And nobody's talking about it. And civilians are being killed every single day. Even today, there have been some drones attack. Yeah. The whole agreement is talking about a global. They're looking at it, but they're not looking at the human cost. Yeah. The minority Tutsis that are being killed in high mountains of Minembwe, where nobody sees. The government of Congo have already cut off the internet. There's no internet in Minembwe, so nobody knows what's going What's on. actually happening. So Yeah, that'd be great to follow up. Yeah, so there's my email and please reach out to After us. Yeah. withdrawal of the M23 in Uvira, Yeah. nobody knows what's going on there. It's horrible. it's hard. Women and So whenever you're talking about this, looking at this agreement or accord, please do consider the minority, the Tutsis who are in highlands of Minembwe that nobody's talking. Hearing about. And Thank I've been you so much killed for in raising that to me. Yeah. Well, yeah, please do follow up. That'd be great. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah, really appreciate it. Thank you so much. You may have heard of it. And we always come here, but this is very critical for our people. Chairman talked about the bombing of Kisangani, right? Yeah. But he failed to mention bombing, the systematic bombing with Minembwe is a very remote area. These are villages with not nothing to what, but the government has been bombing that place and we've been in blockade for the past 7 years. He also mentioned about humanitarian access. But our people have been without humanitarian access for the past 8 years. And so every time we talk about this accord, we tend to forget about the human cost of it. We think about it as a blood loss of Let's walk this way. Yes, this but not looking at the genocidal ideas that's going on in Eastern Congo. That idea to the Eastern also being president right? So when you look at this piece of it, please look at the human cost of it. Look at the minority people that are incarcerated and include us in those areas. The gentleman talked about a global look at this way. We're just looking at Rwanda and look at the deep issues that are in that. So please consider that. Absolutely. The community company, James Bowman, Yes. will be able to follow up. Okay? Definitely. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. Thank you for listening to us. We're talking about Congo right now, but one thing that we're not really mentioning is the fact that a minority group is being killed in the Minembwe area. The chairman talked about the bombing of Kisangani, right? Which is a city that's it's on the news right now. Okay. But in reality, Minembwe has been bombarded right now as we speak for the past 7 years. It's been under blockade. Okay. And for that reason, the people are not being talked about in this accord. Okay. This is Jack who handles our international work. If you could follow up with him and get us some more information. Olivier Nduhungirehe, Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. La guerre dans l'est de la RDC se poursuit malgré les différents accords signés depuis le mois de juin à Washington et à Doha. En décembre, la FCM 23 s'est retirée de la ville d'Uvira, un pas important, mais il y a ensuite eu ces tirs de drone à Kisangani. Que faut-il désormais pour que cette rébellion soutenue par le Rwanda cesse ses attaques dans l'est de la RDC ? Il n'y a aucun jour qui passe sans qu'il n'y ait d'attaques aériennes de la part du gouvernement congolais contre les positions de la FCM 23, ce qui est en violation du cessez-le-feu,
mais aussi, ce qui est plus inquiétant, contre des villages Banyamulenge, dans un contexte de montée des discours de haine. Et donc, le président Tshisekedi signe un accord de paix ou un accord de cessez-le-feu par la main, mais pas par le cœur. Donc c'est ça le problème. Vous parlez aujourd'hui des Banyamulenge. Hier, le Rwanda faisait reposer le problème sur la présence des FDLR, cette rébellion créée par d'anciens génocidaires et qui continue de vouloir renverser le régime au Rwanda. Côté congolais, on accuse le Rwanda de maintenir cette guerre pour s'accaparer les minerais. Oh, ça c'est un discours simpliste et ils savent bien que cela n'est pas la vérité. Il y a un problème FDLR à l'est de la RDC. Ces génocidaires qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994 et qui ont été entretenus, qui ont été soutenus par le gouvernement congolais et qui ont même été intégrés dans l'armée congolaise. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu les accords de Washington. Il doit y avoir un engagement de la RDC de neutraliser les FDLR et de permettre au Rwanda de lever ses mesures de défense. Donc les FDLR est une question importante qui est au centre de ce conflit et qui doit être résolue par la neutralisation comme l'exigent les accords de Washington. Le Rwanda vient de confirmer fin janvier une coordination sécuritaire avec la FCM 23, alors que votre pays, monsieur le ministre, démentait jusqu'alors soutenir militairement ce groupe armé. Pourquoi le reconnaître à présent ? Parce que la FCM 23 est un mouvement congolais. Soutenu par le Rwanda. Il y a des intérêts communs entre le Rwanda et la FCM 23. Et ces intérêts communs s'appellent FDLR. Mais pourquoi le reconnaître maintenant ? Pourquoi l'avoir démenti auparavant ? Patrick Muyaya, ministre porte-parole du gouvernement congolais, considère que ce sont les aveux d'un régime assis sur le mensonge. Il l'a redit en substance sur notre antenne hier. Que lui répondez-vous ? Oh, le mensonge, il sait de quoi il parle, Patrick Muyaya, puisque c'est le gouvernement congolais qui a intégré ces génocidaires FDLR en son sein. Et à l'heure où on vous parle, les FDLR sont toujours soutenus par le gouvernement congolais. Donc quand Patrick Muyaya parle de mensonges, il sait de quoi il parle. Certaines voix réclament des sanctions internationales contre le Rwanda. Les États-Unis pourraient prendre cette décision assez rapidement. Alors on a entendu il y a quelques jours le président Paul Kagame répondre à cette menace avec véhémence. Vous non plus, monsieur le ministre, cela ne vous effraie pas plus que cela ? Si les sanctions pouvaient régler les problèmes endémiques de la RDC, je signerais demain matin. Savez-vous qu'en 2012, en 2013, il y avait aussi des sanctions contre le Rwanda ? Est-ce que ça a réglé le problème de la RDC, de M23 pour autant ? Non. La guerre a repris 8 ans plus tard, en octobre 2021. Donc cette histoire de sanctions, comme si c'était une baguette magique, ça ne fait aucun sens. Il n'y a aucune sanction dans ce bas monde qui va nous empêcher de sécuriser notre frontière et de s'assurer que notre population ne subisse pas ce qu'elle a subi en 1994 aux mains des FDLR. Et ça ne serait pas un coup dur pour le régime, pour sa stature internationale, pour l'attrait économique du Rwanda aussi ? Non, mais ça s'est fait déjà dans le passé. Donc ça, c'est pas une question qui est valide. Nous sommes dans un monde où chacun doit porter sa croix. Les sanctions, on ne les craint pas et c'est pas le sujet. Le sujet est de régler le problème congolais à la source, c'est-à-dire en s'attaquant aux causes profondes. Est-ce que les accords de Washington, finalement, n'assurent pas surtout les intérêts économiques américains, l'approvisionnement en minerais notamment, sans atteindre les conditions d'une paix effective sur le terrain entre vos deux pays, le Rwanda, monsieur le ministre, et la RDC ? Les accords de Washington pour la paix et la prospérité ont d'abord une composante sécuritaire. Mais ça ne marche pas apparemment sur le terrain. Ça ne marche pas puisque ça n'est pas mis en œuvre. Et donc c'est pour ça que nous avons appelé aux États-Unis et même à l'Union africaine, à la médiation africaine, pour régler cette question sécuritaire, ce qui va ouvrir la voie à une mise en œuvre du volet économique. Donc vous y croyez toujours ? On y croit toujours, bien sûr. S'il y a dans la préservation des intérêts américains, il y a une paix durable dans la région, nous on est preneurs. En tout état de cause, la situation humanitaire dans l'est de la RDC est catastrophique. Des centaines de milliers de personnes déplacées, une crise alimentaire aussi. Et les organisations humanitaires, à cause du conflit, parviennent difficilement à accéder aux populations. Puisque votre pays, le Rwanda, se coordonne avec la FCM 23, n'avez-vous pas un rôle à jouer pour faciliter cet accès humanitaire ? Oui, la MONUSCO a un dialogue direct avec la FCM 23. Et nous, le Rwanda, nous avons été disponibles pour ouvrir nos frontières, pour faciliter l'accès humanitaire. Et donc, pour le faciliter dans l'est de la RDC ? Mais la MONUSCO et même les organisations internationales ont un accès direct à la FCM 23. Donc les autorités de fait qui contrôlent la région sont en contact avec les organisations humanitaires, avec la MONUSCO. Et je pense que toute question d'accès humanitaire a une réponse entre les deux parties concernées. Vous participez actuellement au Conseil des ministres des Affaires étrangères en amont du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Sur ce dossier, quelle décision attendez-vous du sommet de l'Union africaine ?
Le Rwanda va pouvoir faire état de son point de vue. Il n'y a pas de décision attendue dans ce sommet sur cette question. Il y a une médiation africaine qui est toujours en cours. Il y a la médiation américaine et la médiation qatari qui sont aussi à l'œuvre. Cette année doit être utilisée à bon escient pour que les progrès dans les accords de paix de 2025 soient consolidés en 2026. Olivier Ndounguirehe, Monsieur le Ministre, merci. C'est moi qui vous remercie. De notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Héritier. Non, peut-être après